Нөрі күнді көрәтшілер үгірі-сүгірі болуқтын. Кеңегеға білібет Чепратағы Федор Гоголев атынан Российская Федерация үтуеләқ народнай әрджін қора тәрілібіте отут сылын толла. Бұ үбілөйдәқ түгенге ұры құттақ алағар нәхелегер Анастасия Лыткина атынан ұры кейінігер талбаннар ден патриотическа ұры конкурса ұтылынна. Бүгінгі аяр тұтар сақам серебериге пеге иннекі кәскілер бит, әрелер бит, әрбәрдер бит ұрыларын тойықтарын істеғын. Шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах. Шагают предки с нами, как живые, течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Течет река, и нет конца колоннам. Шагают в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагают с нами, смертью смерть поправ, как в 41-м мир прикрыт собою, и наша жизнь не кончится пока. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Чтоб мир спасенный не забыл героев, идет взорвав забвение и тишину. Проходит вечность полк бессмертным строем, идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, волной скипают прямо в облака. Своих потомков снова возрождаясь, течет река бессмертного полка. 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 Течет река бессмертного полка.
не все, бурьяном поросли могилы. И нам забыть никак нельзя, ведь люди жизнь за нас отдали. Так с гордостью носите вы свои прекрасные медали. Пусть в небе полыхнет салют, весенний светлый праздник мая. Пусть слезы на глазах цветут, о горьких днях напоминая. Yürülen dürbünler, dökün bir sılaqqa, alastan yürekten, atanın bardara. Sivide simette, sileler kurgağa, görenler tüzlerin, doğuyan birlere, üdükten, Haristan, veteran canlarım, oğluktan, tuskulan, bacoktan, canlarım. Uluydan ayxalan, hüyetten hüyevan, umluman kiyinilen, kirpenden atlarım. Arkadan anabın, ağırı alacaklar, alası diyen, argıyan kibide, barca muçuluda, ınçancan talıda, bayanay sinirli, suhalı kempide, üdükten Haristan, veteran canlarım, oğluktan tuskulan, bacoktan yollarım, uluydan ayxalan, hüyetten hüyevan, umluman giyinilen, kirpenden atlarım. Kirpenir ocağıma, kılı gülmedende, kıyıvot suluğa, gülünlü yumaya, o seni yorana, kuda hayille, hanım cay farkıyla, harafa bu dille, üdükten Haristan, veteran canlarım, oğluktan tuskulan, bacoktan canlarım, uluydan ayxalan, hüyetten hüyevan, umluman kiyinilen, kirpenden atlarım. Üdükten Haristan, veteran canlarım, oğluktan tuskulan, bacoktan canlarım, uluydan ayxalan, hüyetten hüyevan, umluman kiyinilen, kirpenden atlarım. Umluman kiyinilen, kirpenden Min ton ologum ülem kamnam ulakan tabarta bu korga asta korga ülelepin ulakam sinmeppin kihi büyütünen dağını kihi de büyütünen eldağı min ulakparullum bu korta korga ton hidde albak bigi keparat erdonra ulan astılar bastıgı terili tiyertiyordon kihi lehete bilgin ton nehlenegin bari gali elben bilgin tüybette ki ıldı hiddevat Erdem butu, oğlatlar bütün
мақсағылар бұтын. Кәлен нехер ағад айдыны көміккәйтілер күндерінен чепаратаға әрден народна қорын адыттан историк бейттен әрділейді. Бұл 30 жыл бұтын қаттақ бәдеті бірін түбеліған барамыд. Бігі қор бұт бұл 30 жыл ұллан республикаға аттан ұлған табыды ұллата дияны бұд. Онан білген бұл оскола бұд. Ол оғылар әмне онан манан әлбақпа қордар тәріллән әрәлләр, ансамбыллар тәріллән әрәлләр. Балары стимуллы қайын қор атыттан дембет қордар бәйбіт күтті хамыд гран-при олықтамыд бұл оскола хаста ол оғыларға конкурс оғырып тұрабыд. Хүдді сүйей конкурс бола тұрар, 130-тан тақса сүйей оғылар, ол оғылар кәләндер. Білген әтергерлі осколаларға оға аян, класска бір-2 оғы бары болағына бейге халаятлар бұд, хүдді сүйдік әлбақ бағай оғылары, дазы хүлбәттілі оғылар көтірі мінген аға бұдта. Онтан бүгін бейге хылбытын хетті бет, конкурс хүддәк, үттәк ұлақан тағымға бара тұрар, хүдді сүйей білімнәк коллективтер бағылар. Оннаттан манны қайда тұрдың, оғылар бұд, батыхатлар бұд бағылар өбіт әмек бейге бұл қор састақ олаттара хүддәғын көрді бүт, астынды бүт.
наһа үөребит аснабыт олы битер бу хака херигер bir soğutak Ercan Xora behegen helek bitiye barından. Bu nehelek Xora ondan sığlak oruga yenta çokçu behege bu Ercan ötümen kinden andas tümsüre bul bakka beylere uvassay nehelek ületiger xannahgar uvassay tümsüge nahar bağırullah bular. Ondan behege bu butugar bugün bana eder çatlar oğlar bağıta katta keller uantan takam sambul kelle aras oruyonlattan kelleler imenne bu ualattar kendileri. Ondan ya ebetten ki hagalı kanser buluğa onun tabi hege eddetaya halayatçılar butugar bihinin üllebi bahalıktar butugar Bihege bebet privitestiva butugar, bihege ministerstvo kultura tugar, bu 30 yılı bihe otçoluğa kıraçan nehlekke yeyi diyen bastan bihege tüet kihilak grupa telilden turar. Ol yeyitten hağlan jokun bugün manlık tota heccar bıt, jomut segebet manlık nehlek tümsülek olarıgar, bu imenne erjor xora naha luhan bihege öngön oğlu. Федор Гоголев атынан Чепаратагы Эрджон народный хора. Ыры киһи дуһатын долгутар доһутар. Киһини ыраска үрдүккә угуяр күстәх. Ыллыр туяр ыччат ыра санаата үрдүккә угуйдун көрсөккә дери.